Pamirsa agang nyani harga beras ring pasaran poleh akeh perhatian. Rau magen harga nyani sampun munggah ring pitulas tali rupiah a kilo. Kirang nyani produksi dados pemidabdab penincapan harga punika napi malih ring Bali sane dados destinasi pariwisata. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Bali Profesor Dr. Insinyur Gede Sedana Mausang, penincapan harga beras kata kepanggih nyabran penguntat miwa pengawit warse, kanan inucap sangkaning nincap nyane pengarsan keramane, sinarengan ring pengerau rahinan, tur ageng nyane kunjungan wisatawan. Lianan punika pemekas ring Bali, mobilitas wisatawan sane ageng mangde kedagingin pebuat penganyane rumasuk beras. Artos nyane penincapan pengerau wisatawan, mejanten pengarsan beras taler sayan ageng. Puni kemawinan pencatatan kebutuhan beras ring Bali nenten wanta rau saking wilangan penduduk ber-KTP, nanging taler mobilitas wisatawan ring Bali, ngenenin indik produksi miwa pasokan beras majeng Bali, dan mausang kantun negepin. Wenten impor beras angin cadangan pemerintah sanik limbakang ring tengahin kahanan darurat skadi bencana utawi sase panes saning lantur. Ring penincapan harga beras rauhe mangkin dan matutang wenten wesanan saking sase kaon saning lintang ring penguntat warsane lintang. Penincapan harga beras memargi ring nasional nenten wanta ring Bali. Ring sejeroning kanan punike Dani Mausang membuat pisan kelaksana yang penerapan teknologi pertanian. Inggih punike nandur padi ngangin toyo sane akidik. Inggih punike teknologi SRI utawi System of Rice Intensification. Rau mangkin wantah mewatang sokongan mangde petani kayun antuk nelebang utamanya nering tengahin pengerau sase panes saning lantur. Widya Suti Bisnis Bali nguning ngayang.